Kat ba kisngi kajing tap vote MDC kala hajan ki kertong ru kala ya bun kamba ban yarung yami akisnong kitau ban pensung thu upat ba yala ki nongrem jongki ban katong onda kila poi sha kajing job. Kumju kajing dang peteng ban pensung thu upat ba yala ka nongrem jong ka parti ban ka bantai yala de kum ka kertong ka samla na pisisha marwen ka kertong MDC na ka parti UDP na ka umroi konstituensi kamsyam la syong thai ban pensai ban ya kedu kelengi ki pai ba jong ka konstituensi. Menta gajan medru ka khadwai terik urampang ka jingelang pajba kepala pelong ka snong mau keduk ribo distrik la yo I baki pajba jo kana ka snong kala yatui pajba sakamalan snong man sngap ijing bensyai na kinong ilam ka parti UDP na ka umroi konstituensi kamtam na iba robat jun karjarin vice president ka UDP ha kepala idon langru kinong ilam snong na du orang ba snong bar ki pajba nong snong jong kan ka snong hangne lala ban sakhi ya gijing ai jing kershan ka bapura ki bai ba kan gasnong ha ka bala yetoi na jan barok sliwing jong kan gasnong ha ka ba kila pensit penrahmru kum ka dak jing kershan ya ka samla napi da ga jing yesat kum ka dak jong jing kemen manyo ya ga jing job don buram ka samla napi da po kan konsumensi Henry don ayu pat kirang ba bat ka kertong ki balapan pau ya ki jing keren jongki ha kan jing ilang ale tungin ya ngap menta ya ki jing keren ki jongki ha kan jing ilang Adu mentaru ke UDP kadang lak ben lead ia ke government hapo mekhalaya bat kiwe ke parti ke hapo dia snok sin bos ni to ya perkhat menta na kaliang jung pi upai ba hato kane ke nongrim jong ke UDP ya ke por berseng ya ka kade ke bodon jingmut nem klaim artatin ke don jingmut bala pun urlong mental saya paj biang sagi wei pat ke parti namar bala pra ka jabing gomong kita ki boy jing itai lami khangai katu ko step ni ko peleng kari khangai nama lami khangai pelat na kata kadau menta om don latchu banlit da ka parti rulum ha government apo jing state henry la kataru ha kasni nyobut jong ban ki election emale ka banengkong ke bagi bru ki wat ka dei ya ka UDP nama om don ju ka parti rulum ko ba kham he kaba kham klan kaba scam kaba kham slem palat ia ke UDP kiwe gela bani kentok kumni kumtai Henry kumangaong ha kini ki por bladep ki briu ki aben namar ke UDP ke don hakmat omdon baben ladang ibut nadin tang bang idon hakmat ki briu gela banong kumta kabamut baki kidang sadin kim parlong ai na kata daw ki benye ke UDP tegi nailat sa menta kasin ya ke UDP pakan yalam nang ne na umroi konstitusi barngi kermen bahapo district council jung khasil autonomous district council nyimdun kam garo nyira aban yalam tang ka pegawai ka parti balana ki pajba ki sautu ha pori khasi kino me kren ka jitia ka dalam ka jongan di council lada ailat lam man la ki konstitusi ba ka UDP go dalam ngeni alam biang ya ka executive committee ka bari hapo letter sirit lani kata ka jing don jong ki bru ki balanang la start ha ka jap bru jongi tip kin don e katno Bani keren lai ban don beriu, nak ajak beriu nyotrep hak itu kisnem. Ban longkat uduk hot jong constituent assembly. Kalau dia ke miracle lah, ke kambak lah, ke kampala. Nak ajak beriu nyotrep jongi en mi kita uduk hot. Kapal legit tang sans pak tam berok kawai dari India. Bani sait kumno ban sandur ya karti penyait kam jong dari India kam day ke besuk para ribet. Aingu you belai terekenrat nong bu nong tau ubal ai hapring jongi you reverend jejem no close roy ubal yo ya kata ke jingstat ka bomayan bat ya kata ke jingstat ka bakampla na baro hakaba ulayo alat banlong udkhot jong kata ka bodoloi sub committee bat kumjuru banlong udkhot jong constituent assembly bat leng baga jingsam pang ke jong ni urang ba lala ban sandur ya kata ka bangi khot menta bangiyo ya kata ka sensar khadar da urulum na benta urulum bat jong urulum kata ka di kesik schedule kata ka di diskonsil ladon ban batai lengkot ka dis konsil ong ka dis konsil ka di kata ka sensar
Kaboda urulum, kajong urulum, bat na benta urulum. Bat ngiong bangiyo ya kan kasik schedule hakapor bu reverend JJM na klosro yu asaj uang ba ay yangi ya kata kasan syar kadar bangin peniyat daladi yaladi bat ngin sensar kat kum gajing start lajong. Kabomot mangiyo kasing ngin sensar para mangi ya kakendo wasyap ka riti ka dustur ka yo ka kot ka kiu irat hakilang baro da ka jing start ka balajong lajong hi. Gimnon kam high command na Delhi. Ngimdon kam parti na Nagpur pakinwan muslia yangi. Ngimdon kam na West Bengal na ni natura na ni nang no perwan muslia yangi ngin sensar hi mangi katkum gajing start kajongi. Tila de piong nyo pusan snem tam hadin mangilayo akan diskonsil. Nadu khat kandai spa sanpau bala penteri kam ya ka sik schedule. Ladang iong bagi 4 lak ban sensar daladi ladi. Ngin jubab iupat. Dan mo benong na freng kun kasih khara mong ba ngimpat la ban sensar daladi hadu umta katakan dia gajing bakala. Mentah kajak berugol jongi keladon ki PhD, keladon ki lawyers, ki doktor, ki engineers. Ki balapas BA le lajan man kusnong na yakran syo. Mensuah kapodang samla le si ki jong Bobu Vincent ban lejuat. Kisah jatuh khana mokrat masenyo konferensi yang meli mokrat habla yuat yu marwel mau beli lo di mau bolong qualify balat ban penbor yu ban election hari menta kelai bon ba dadu na phi ide wei na pedeng kita ila kum ga jap ru ngide bas skam menta badong bangilala ban sensar daladi ladi kum ta perbe ke jingker pat ke jonga kum gani ke por kolong ye ki meli election YKMP election ngin bakwa ban ong tan re HKMDC election kajingejit hi barobor kade bendei kajingejit daki parti urut kum ketu kalong kemi khasi kabla sem dahara serak habakut tak sendur na selang ilong kum no trai dale tapik ala dia yit la sem dahara la au la ikop kum kalong kemi khasi pakan la nadai habakut tak sendur na selang kata kade gejing sensar jong ki ritor ya ka institution kabang iong kajong ki rulum nam tau rulum bat na bat ya kabala sendur da rulum tini kong ay prari baka kwa ban ong phi kalong sowa ban phai saki parti rilum nam ta ka sensar khadar hapo jong ka disongsil ya ladi nga shem baka ta ka politik lan ka sensar ka khadar kalong thik kum kutu ka wa khra ka ba season pet ya kutu ka wa khra season pet na lur phin ong kat kajing jabo jong kene kawa tem don su kadai kajing sisa mono bong kawa khra ko da phil pet menta mentalang le bakala duna ka selap pinyo i yak ta ka jabo ka jaban ka basakhi ngapriang ya kata ka politik ka jaklia kum kawa khra hare ka jingkali ka bangia hap pen ya kali la de kalong mono badai ka dau jong kajing jaklia mono badai ka dau baik yang tu kawa amkra mano ba jabo mano ba pentu jabo angta atau umdai kinong song senang kasansar ka khadar naladi kamdai ke bajaklia kamdai ke jabo jaban hari dai kinong song senang ki bom sem lakit kli dai kinong song senang ki bom sem lai ijngai ki balapen baklano ya kani kumta prari beik habang ye keren ya kaban pen bahapat ya kaban pen khutbat ya kaban penjanai pat ka jingkit kli kalong ningkong naladi simet kumboong umat makan di uang kumno lada pikwa banyo iya ka jingkala long mapi ka jing sedang jong kata ka jingkala kanongot na preng jongi kinong song sedang jong ko umroy konsuensi menta kinut banong bangala kloy banlong ka jingkala bangala kloy banlong uwei na kidkhot ban perkut pat ya ka sensar ka khadar Banwanra ya ka clean politics, banwanra ya kata good and effective governance. Lani kata kasorkar, kababhabat kabarlarkam, tang subha klem larkam dan jingmut. Kahaban long kababhabat kabarlarkam. Ningkong ngihap ban tau tmai yaladi, ningkong ngihap ban kut jimut yaladi ba ngan pen kut ya kata. Kam dan jimut parari baik. Bangin ya keren. Ya kata kasensar khadar kababha. Ban keno ya baro kibriu bat ban pelait no eladi
ngin sayo sensar kadar ka babha tang ladang isdang daladi kabumot nadu mentah raikut wat ong baitu na pitang baisya rumai manuhi bentep wat ong khlamai dut khlamai ngap wat ong bakhlamai kajingdi ni kane katai wat lam ong kumta ong bangijit ya kata pibat ka UDP na beli kidon ya ta kanong rim kebangi kum ka jai penriu di suyo jing mentoi lari kilo saban wan ba penian sau snem tam ka UDP ka labat ya ka executive committee pi lale ayu boro si kata ngim jubab ya kata na beli ha ka jing sngow ka jongi ngi perkhat lada ki MDC ki jongi kile yang no kono kababha ban put rong sim tham kambha sngow sarong kalau long tik kumutu uman kepa uba pentit jan kersya ya iman kemi ban sayeng hang tu hajrong jong kayo boy rembong ban pertang tu ngalale pentit jan kersya kalong ka idanda hanrai habang isa jingkeli habang isa abu ya ta ka jingkeli ban ladang nyem jubab ngiting yo kadon ka jing sutu bakla hakipai ba banong oh peleng utu ba tito sempat le oh peleng utu ba pol empat le oh peleng gitu ka UDP empat le Tiknang ba pintip ni hap ban ya thu epi ya ke bakum ke parti UDP ni lale lani ngila penurlo ni la seng nong rem ya di haka jingkren jong wei na ki riu krau jong ka jai meru jongi kata ka dei uma Gilbert Sulai ubalong ba ka jai penriu ka badang bat haladi ya ka kendau ka siap ka jai penriu ka badang tip ya ka tin ka tulik bat ka jai penriu ka bom ken deu thala ya ka longkur longkha kata ka dei ka jai penriu ka baskem uang susu ladang ngila du no ya ka jinglong try halor ka kendau ka siap ngila klet no ya la ka tin bat ngila kendau thala ya ka longkur longkha ka jai penriu ka jongi ka bu ya la di ha ka jingma bat kala ban susa kino ha kata ka umsau wat habarang besyit kebangawan benyuk kejat hagani kemadan hagani ke senong ke jongpi henrei keladai laisen ne sausin bat habang ayo i pipoi kat ni ngadon ke jingkerman nakabenta kini ke election ke jongi ke senong ke bangasa ke deha ke senong kweng ke bahab harakyat ngar baru pitip syapang ke senong kweng namar ngidon ke kamay ramau ke parti ke bangayeng ke parti UDP ke parti seng riulom ke belah rim ber ke belah seng ber ke belah sutit nang ni na umroy konstituensi pila de bios ngau syakmat kat tu ki jingkren syapang ke jing trekam jong ke parti ke jongi henrei na kaliang ke jonga ngadon ben pasyat syapi tang kendiat ki ki banga ngakwa na kaliang ke jonga kum kesamla kentei ke baka UDP kalasay menta ke kenti ngawan syakmat jongpi kinong syong jong gani ke sausnong bangan long kanong rasyiti ke jongpi menta ke kenti lada klem kanong rasyiti kijing jongpi kinempoi syaka office trekam had district council ai bukan dia kanong rasyiti ke jongpi bukan yo banra ya kanam jong jing job kumbang alayo snow bat kumbang ngaru ngatip syapang kini kisau san teligi shnong kibangidon hapdeng kejing syong seir to ai daga jing job jong idudu napi ikertong jong ke UDP ngan wanra ya ke syongsung ke syongsan hapdeng kini kishnong kijong pi ai bakan ni ka kon samla kan thai ka badon ka jingyo ijnai nakabenta jongi ki kon samla nakabenta jongi ki reu kan thai nakabenta kan ni ka umroy constituency ai bakan ni ka kon samla kan thai kan yo banwanra ya ka jingkala kum
kata ke kun samla ke bahab ban ya liat persya ya saungut kiri orang ba kamdai ke besok henrei lada pi ya don ke jing ya trailang bat nga kong ke candidate bat ke parti ke jongi bat kinong kitkam ke jonga ngilyo benjok ya kita kiri orang ba ta kun samla kan thei kan job day ka way kanong yalam kaban yalam kaban beten linti yapi iway pe iway ngantri bat kador barsnong ngantri bat kiseng longkme ngantri bat ikon samla banyo banwanra ya karoy kapar hagani ka shnong ka jongpi but hagani ka constituency bro ko way ngawan hakmat jongpi banlong ka syakri ka jongpi om ka kenrat ka jongpi minta da ka mensim ka jing snorit nga kerpat hakmat jongpi baro ko kiriw rangba kibran hangni to isen ay yang kon samla kan thei ka ban mi madan ban aireng ka ban mi na ka benta ka laway ka jongi bat ka pateng ka ban sawan hadin ailat ya kan ni ka kon samla ka belong ka kon khadu jong ka yeng bat ka badairu ka kon khadu jong ka UDP party but kaban sa longru kakon khaddo jong ka umroy constituency ay lad yakani kakon khaddo kumbapi pitem kakon khaddo kadi kakon kabapen yakaying kasem te ay lad yakani kakon khaddo bakan wan bankin banba banri ban sumar ya baro ki long yeng ki long sem ki bedon hapdeng ki jing e ki jing jenjar ai bada ka jing mi jong gane ka kon khadu kan rat deng khong lot ya ki jing e ki ba pi mat ai ya gane ka kon khadu bakan yo ban pen ban ken ya pi ki belong ki bahayeng ki bahasem ki jonga